тунхайн гэдэг сэдвийн дагуу ярих байгаа. Энэ болохоор хамт алхах, хамт аялах одоо хамт үйлчлэх гэсэн утгатай үг. Тэгээ яг энэтэй холбоотой магтаал хайсан боловч яг надад миний хайж байгаа магтаал арах олдсонгүй. 나담 휴가 기간에 나는 좀 이렇게 내가 지나왔던 시간을 좀 정리를 해봤어요. 어떻게 정리를 했냐면, 전에 인터넷 카페, 네이버 카페와 또 네이버 블로그에 올려놨던 내가 썼던 에세이들이 있었거든요. 30년 전부터 썼던 것들인데, 이제 그것들하고, 이제 최근에 자료까지 하면 기도 편집까지 다 모아서, 한 군데 한번 모으는 작업을 했어요. За тэгээд амралтын өдрүүдээр би ямар зүйл хийсэн бэ гэхээр өнгөрсөн 30 жилийн дотор одоо хийгдсэн өмнө Never Cafe дээр хийжсэн бичээсүүд оруулж ирсэн за өмнө бүх зүйлүүдээ за залбирлын захаануудаа нэгтгэхэд одоо нэг юм нэгтгэсэн ийм зүйл хийлээ. Өмнөөхөө цуглуулж байсан л да тэднээсээ нийлүүлж байгаа нэг явсан замаа нэг эргээд нэг дүгнсэн нэгтгэсэн тийм зүйл хийлээ амралтын өдөр дээр. 1996년 일부터 적기를 시작을 했으니까 30년 됐거든요. 1996년에 내가 정신병원 공중보건으로 일할 때, 그때부터 이제 글을 좀 썼던 것들이 있는데, 그때부터 이렇게 여기저기, 지금 그때는 유튜브도 없었고, 페이스북도 없었고, 인터넷이 이제 시작된 지 그렇게 오래된 시점이 아니다 보니까, 또 그리고 그때 가지고 있었던 컴퓨터가 지금 그대로 있는 게 아니고, 그러다 보니까 이게 자료를 그대로 다 저장을 못했고 많이 잃어버리긴 했는데 그래도 이제 있는 것 중에서 지금이라도 모아서 한번 정리를 해야 나중에 잊어버리지 않겠다 싶어서 쭉 한번 정리를 해봤더니 그게 책으로 750페이지 정도가 되는 양이 나왔어요. 예. За тэгээд за 30 жил гэхээр та нар гайхчихсан маа энэ болохоор 1996 он болж таарч байна те. Тэгэхээр 1996 он гэдэг нь болохоор би цэргийн албыг сэтгцэн эмнэлэгтэр дүүцүүлэн хааж явах үедээ одоо бичиж эхэлсэн. Одоо өдрийн тэмдэглэж ямар ч ингэ бичээс бол эхэлсэн. Тэр үеэс өнөөдрийг хүртэл бичсэн зүйлүүдээ ингэж нэгтгэсэн юм аа. За мэдээж тухайн цаг үеийн компьютерийн нөхцөл байдал одоо янз бүрийн байдал бол одооноос харилцан адилгүй байсан. Тэгээ олон зүйлүүдийг бол ингээд дундаас нь алдсан байна. Тэгсэн хэдий ч байгаа зүйлүүд ямарсан нэгтгэхэд одоо нэг нэгтгэхэд авъя да гэж бодсон юм аа. Тэгэхгүй цаашдаа бол бүрэлдэхүүн алга болоод байгаа хаа. Тэгээд энэ зүйлүүдийг бүгдийг нэгтгэсэн нэг бичээс. Энэ номоор болохоор 750 орчим хуудас болохоор байна гинэ. 예, 뭐 이때가 1996년이 내가 우리 집사람을 처음 만났을 때예요. 그래서 결혼은 그 뒤에 이제 4년 뒤에 했지만은 처음 만났을 때부터 따지니까 지금 딱 30년이 됐더라고요. 그래서 이 함께 걷는다 의미 중에 여러 가지가 있지만 하나님이 나와 함께 하셨다는 것도 있고 내가 아내와 함께 걸었던 시간들 그리고 내가 우리 아이들과 함께 걸었던 시간들 그리고 여러분들을 만나서 몽골에 와서 여러분들과 함께 했던 그 시간들 이런 것들을 다 모아가지고 한번 정리를 해봤어요. 예. За тэгээд 96 онд болохоор би их нартайгаа танилцчихсан, эхнэрээ гарч ирсэн үе. За тэрнээс 4 жилийн дараа л хурмаа хийсэн. За тэгээд хамт алхах гэдэг бол маш олон утга агуулгатай. Бурхантай хамт алхах, гэр бүлийнхээ хүнтэй хамт алхах, үр хүүхдтэйгээ хамт алхах. За тэгээд нэг талбарт үйлчлэх хамтран сүлжиж байгаа хамт алхах гэх мэтчлэн ингээд маш өргөн цар хүрээтэй зүйл байгаа. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл 30 жил одоо хамт алхаад ирсэн тэр бүх зүйлийг санаад одоо бүгдийг нэгтгэхэд доорх зүйлийг бол хийсэн юм аа. 그래서 이 제목을 아름다운 발길이라고 하고 30년 동안 하나님이 나와 동행했던 이야기, 또 내 가족과 동행했던 이야기, 또 우리 팀과 함께 했던 그 이야기들을 정리를 했어요. 그래서 이렇게 표현을 한번 해봤어요. 그림으로. 여기가 이제 몽골의 광야이고, 여기 이제 우리 가족이 함께 걸어가고 있는 그런 모습을 한번 그려봤어요. За тэгэхээр 15 발길 гэж нэр өгсөн байна те. Одоо үдгсэнтэй юу гэх хөл алхалт гэх юм уу. За тэгэхээр энэ болохоор 30 жилийн турш ингээд хамт алхаад ирсэн байна. Доор зургийг харах бол манай гэр бүлийн зураг байна. За тэгэхээр харах юм бол тэгээд Монголын тал нутаг бол харагдаж байна. Тэгээд яг ийм зураг тагаар юм хийсэн. Хамт алхсан 30 жил. 이 여러분들이 이 그림이 없다고 해서 섭섭하지 마요. 뒤에 여러분들과 함께 했던 사진들, 영상들 되게 많거든요. 근데 이제 표지에다는 네. 、  이렇게 이제 아이들만 좀 표현을 해봤어요. 우리 가족들만 위주로 표현을 했어요. 자, 그래서 30년 동안 함께 했던 사진들을 좀 더 구체적으로 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 좀
За тэгээд энэ дээр та нарын бидний зураг байхгүй байна да гэж бити гуниглаарай. Тэгээд ардоор нь бол та нарт агуулсан зураг, бичлэг маш олон зүйлүүд бол байгаа гэж тодорхой агуулга дотор. 근데 여기에서 가장 이제 내가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 이야기는 이 동행이라고 하는 단어예요. 동행, 한자인데 함께 행한다, 함께 걷는다라는 뜻이 있거든요. 예, 이 예. 동행이라는 단어. 예, 히브리어로 하면 이렇게 되는데 이거 읽을 수 있어요? 뭐라고 하는지? 한번 읽어봐요, 이거. 발락 гэж юм уу? халак гэж юм уу? 예, 맞아요. 할라크. халак. 공부했다고 이제 잘 읽네요. 예, За тэгээд тун одоо өнөөдрийн дээр би гол хуваалцах гэдэг нэг юм нь болохоор тун хэм буюу хамт алхах, хамт үйлдэх, гэрт хамтран зүтгэх гэсэн юм утгатай энэ үг гинэ. Энэ үгийг барьж би хуваалцах чамаа. Тэгээд доор нь болохоор еврей хэлээр халак гэдэг үг байна. 이 할라크라고 하는 단어가 어디에서 나왔냐면 성경에서 이제 우리가 가장 먼저 떠오르는 사람이 누구냐면 에녹이죠. 이 동행, 함께 에녹. 했다라는 그 의미, 그 단어가 몽골말로는 뭐죠? 이게? хамт алхах. 예, 동행. 그냥 자, 함트, тэгэхээр 함트 야르가 걸어갔다. алхах. За тэгээд халак гэдэг нэр томьёо болохоор Библиэр бол гарч байгаа. Тэгээд биднэрт айгүй тоо санагддаг зүйл болохоор гээд Енох дээр гарч ирдэг. гинэ. Бурхантай хамт алхчихъя тий. Бурхантай хамт байсан гэсэн утгатай тий. 예, 창세기 5장 15절에 이게 가장 먼저 나오죠. 할라크라는 단어가 창세기 5장 15절 보면은 창세기 5장 24절. нэгэн дуудаад өгөөрэй. 24절이요. 창세기 5장 24절. 24 жил. За эхлэл эдгээр 5 дугаар бүлгийн 24 дугаар эшлэлийг дуудаад өгөө. Енох бурхантай хамт явж байсан ба бурхан түүнийг авч явсан учраас тэрээр дэлхийд байсангүй. 보로함트 함트 얍지승이라고 되어 있나요? 네. 그렇죠. 이 네, 창세기 보로함트 5장 함트 24절을 이게 히브리어로 그대로 보면은 와이트 하레크 에녹 에트 하 엘로힘이라고 되어 있어요. За тэгэхээр яг энэ эхлэл маань саяны багшийн уншсан те еврей хэлээр болохоор яг ингэж уншигдана. 예, 할라크라고는 이 단어가 나왔죠. 예. 그리고 이 네, 똑같은 할라크. 단어가 창세기에 또 한 번 나와요. 똑같은 단어가 이번엔 누구한테 나오냐면 노아한테서 이 단어가 있어요. 창세기 6장 9절에 한번 볼까요? 창세기 6장 9절. За энэ халак гэдэг үг дахиад нэг удаа гарнаа. Энэ хинтээ хамаатай гардаг вэ гэхээр ноотой хамаатай гардаг. Тэгэхээр 6 дугаар бүлэг дээр гарч ирнэ. 6-гийн 유스, 조르가기 유스에 나와 있죠. 9 ноогийн удам угсаа ийм болоо. Ноо бол зөв шудраг өөрийн үеийнхний дунд гим зэмгүй хүн байваа. Тэрээр бурхантай хамт явж 3 хүү төрүүлсэн ба тэтгэр нь шим хам явт болоо гэж. 보로 항테 함트 얍지. 예, 하나님과 함께 걸었다. 예, 이것을 이제 한자로 하면은 동행이라고 표현을 하는 거죠. 같은 뜻이에요. 근데 이 예. 단어가 갖고 있는 이제 원래 의미가 이 단어를 어떻게 바라보느냐에 따라서 조금 다르게 보일 수가 있어요. 예. За тэгэхээр энэ 10 дугаар эшлэлээр ч гэсэн бурхантай хамт явж буюу тунхэн халак гэдэг үгнүүдээр илэрхийлэгдсэн байна. Тэгээ бурхантай хамт явах гэсэн утгатай. Тэгвэл яг энэ үгийг яг ямар өнцгөөс одоо харж тайлж өгнө гэдгээс шалтгаалаад бас утга агуулна өөрчлөгдөнө. 근데 이 동행이란 말, 동행 이렇게 하나님이 함께 걸었다라고 표현할 때 이 느낌은 굉장히 편안하고 좋은 느낌이 있죠. 그냥 내 옆에 누군가 든든하게 나를 지켜줄 어떤 아버지, 든든한 어떤 존재가 나와 함께 살아가고 있다, 나와 함께 걸어가고 있다. 이럴 때 느끼는 어떤 나의 어떤 든든함, 편안함 이런 것들이 있거든요. 사람들은 주로 그것을 생각을 해요. 예. За тэгэхээр бурхантай хамт алхаж буй тунхэн гэдэг одоо энэ томьёог бид нар бодоход юм уяг тийм мэдрэмж төрөхөөр ба тий одоо бурхантай хамт байгаа. Тэгээ намайг хайрлаж нэгэн хамт байгаа. Намайг орхиогүй хамт цогтой байгаа гэсэн тийм мэдрэмж төрөхөөр бид нар хүлээж авдаг хүн ихэвчлэн энэ нэр томьёог бол. 근데 우리가 이 제목에서 아름다운 발길, 동행 이렇게 표현을 했어요. 이 아름다운 발길이란 단어 하나는 좋잖아요. 예뻐요. 그렇죠? 아름답다라는 단어, 발길이라는 단어, 우리가 걸어가고 있는 이 길이 굉장히 아름답다라고 표현을 할 수 있는 어떤 평안함이 느껴지는데 우리는 근데 이 단어 속에 포함되어 있는
평안하지 않은 어떤 전쟁 같은 걸 느낄 수가 있어요. 그죠? 예. 아름답게만 보이지 않는 굉장히 힘들고 어려운 뭔가를 어떤 미션을 수행하는 발길이잖아요, 이게. 복음 들고 산을 넘는 예. 자들의 발길이 아름답다고 했는데, 복음 들고 산을 넘어가는 힘든 여정의 발길이거든요. 그것과 이 동행이라는 단어는 같은 의미를 가지고 있어요. 예. За тэгэхээр бид нар болохоор энэ тунхайн гэдэг үгийг бас бид нар яг өөрснөө төр болохоор 15 палгил гэж одоо илэрхийлээд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр 15 палгил гэдэг үг маань өөрөө гой үгнүүд үзэсгэлэнтэй одоо алхалт гэх юм уу тий. Одоо ийм их утгатай гой үг. Тэгвэл бид нар яг энэ хэлээд байгаа энэ нэр томьёоны ард яг юу байгаа гэдгийг бид нар мэдчихэж байгаа. Үзэсгэлэнтэй сайн мэдээ трагчийн хөлбөртөө үзэсгэлэнтэй вэ гэж хэлсэн. За үүний ард болохоор хариуцлага золиос юу гэдэг те биднээс ингээд шаардж байгаа энэ замаар алахын тулд хамтлахын тулд ийм зүйл байгаа гэдгийг бид нар бас тэр зүйлийг бол мэдэрч байгаа. Тэгээ үг нэр томьёо гаднаас нь хахад гой боловч энэний ард одоо ийм хүн хэцүү гэх юм уу те хариуцлага ийм зүйлүүд байж байгаа юм аа. Тэгэхээр тунхайн гэдэг үгс бас мөн ялгаагүй. 우리가 구약에서 대표적으로 이렇게 하나님과 동행했다고 말했던 사람 두 명을 얘기를 했어요. 하나는 에녹이었고 하나는 노아였어요. 근데 우리가 에녹의 삶은 정확하게 알지 못해요. 성경에 많은 이야기가 나와 있질 않아요. 대신에 노아의 삶은 우리가 아는데 노아처럼 이렇게 파란만장한 이게 굉장히 큰 역동적으로 이제 삶이 굉장히 바뀌었잖아요. 노아는 홍수 이전에도 살았고 홍수 이후에도 살았는데 굉장히 힘든 삶을 살았던 사람이죠. 예, 그 힘든 삶을 살고 많은 일을 했는데 이 삶을 보고 하나님이 동행했다고 표현을 했어요. 이 동행이라고 하는 그 표현이 그래서 평안함을 의미하는 게 아니라는 거죠. Яа. За тэгэхээр бурхантай хамт алхажээ гэж илэрхийлэгдсэн одоо бид нар хоёр хүнийг мэдж байна. Нэг нь болохоор Енох, нэг нь болохоор Ноа. Енохын талаар бол бид нар төдийлөн сайн бол мэдэхгүй, тодорхой биш. Харин Ноагийн талаар бид мэднэ. За Ноагийн амьдралд бол эрт ирсэн юм эргэлтүүд байсан те. Үерийн өмнөх цаг үед амьдарч байсан. Түүний хойдгой цаг үед амьдарч байсан. Түүний хийсэн, бүтээсэн маш олон зүйл дунд бос олон зүйлүүд бол байгаа. Энэ зүйлүүдэд болохоор бурхантай хамт алхсан гэж илэрхийлсэн бол байгаа. Тэгэхээр бурхантай хамт алхах буюу тунхайн гэдэг нэр томьёоны артал зөвхөн амар таван амар амгалан тий бэлтгалт дүүргэлт юм гэсэн утгатай бол биш ээ. Энэ нь өөрөө ингээд даваасаад бэрхшээлийг давна гэсэн утгаа агуулгаж байгаамаа. 예. 그래서 내가 살아왔던 30년의 시간을 이렇게 정리를 하면서 나도 한번 돌아봤어요. 하나님이 나와 동행을 했는가? 하나님이 나와 동행을 했다고 나는 느껴지는데 그렇다면 내 삶이 평탄했는가? 평안하고 아마르태왕했는가? 그렇지 않았거든요. 나는 굉장히 어떻게 보면 힘든 순간들도 있었고 여러 나라를 옮겨 살면서 이렇게 평안하지 않는 삶을 살았어요. 근데 이 삶 속에 하나님이 나와 동행했다고 느껴지는 그 이유가 있어요. 예. За тэгээд би ч гэсэн сүүлийн өнгөрсөн 30 жилийг дүгнэж эргцүүлж бодсон байгаа. Тэгээд тунхайн буюу бурхан надтай хамт алхсан гэж одоо харж итгэж үнэмшиж өнөдөр хүрсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг өнгөрсөн амьдралаа харахтаа за үнэхээр миний амьдрал дотор бурхан оршсноо би бурхантай хамт алхасноо гэдэг зүйлийг харсан. Тэгээ бурхантай хамт оршноо гэд амьдрал бүх зүйл окей байна гэсэн үг бол биш. Мэдээж миний амьдралд хүнд хэцүү цагуудыг туулсан хэд хэдэн улс орн дамнаж амьдарч туршлуулж үүссэн үйлчлсэн гэдэг олон зүйлүүдийг давж тулсан байгаа. Тэр зүйлүүдийг бол эргцүүлэн бодсон. 이 영상을 이제 한번 쭉 모아봤었어요. 있는 영상들 가지고 이제 모아서 이렇게 이건 40년 영상이에요. 내가 고등학교 2학년 때부터 이제 나와 있는 영상인데 1984년이거든요. 1984년이면 보르길 부제 다 태어나지 않았을 때지. 그리고 침개나 어떤 너는 말할 것도 없고 여러분들 다 태어나기 전에 있었던 영상이에요. 이게. 네. За тэр нэг энийг бичлэг байгаа. Энэ болохоор бараг 40 жилийн өмнө 1984 оны бичлэг гэсэн үг. Би ахлах сургуулийн 2 дугаар ангид байсан. За энэ болохоор боргилд орж бүгд хараахан мэдлээгүй. За одноо чимгээ бүр сураг байхгүй. Одоо тэр цаг үеийн бичлэг гэсэн үг. 이 40년의 시간을 45분 안에 집어넣거든요. 그러니까 1분당 1년이니까 뭐 이게 제대로 집어넣을 수는 없죠. 근데 그렇지만 이게 45분 정도로 보면서 하나님이 나와 어떻게 함께 하셨는지 나는 그때그때를 기억을 하니까 그러면서 하나님이 정말 나와 함께 하셨구나 이런 생각들을 할 수가 있었어요.
За тэгэхээр энэ 40 жилийн энэ түүхийг би 45 минутанд тэгээд багтаасан байгаа. Тэгэхээр одоо юу лээ? 1 минутанд 1 жил гэсэн утга байна шүү дээ. Тэгтээ 45 минут. яг энэ 45 минут. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн өдрүүд цаг хорон мөчүүд би туулаад ирсэн учраас энэ үед гэжсэн гэсэн бүгдийг бол таад ингээд миний дурсамжинд бол байгаа. Тэгээд энэ зүйлүүдийг бүгдийг багтаагаад одоо бичлэг болгоод занг хичээсэн. 예, 이렇게 이때부터 시작을 해서 마지막에 이제 이때도 찬양으로 했는데 마지막 찬양은 여러분들 찬양으로 끝냈어요. За тэгээд 84 оны магтж байгаа бичлэгээр эхлээд төгсгөл нь болохоор та нартай хамт магтж байгаа энэ магтаалаар дуусгасан байна. 예, 이거 기억나죠, 여러분들 이 찬양? Энэ магтаалыг санаж байгаа бах тий. 자, 이렇게 하나님이 내 인생에서 동행했다는 그런 느낌을 이제 이번 정리하면서 더 많이 느끼게 됐는데, 그러면서 동행에 대해서 다시 한번 정리를 해봤어요. 동행이라는 게 과연 사람들이 그렇게 생각하는 것만큼 평안한 동행이었냐? 평안한 동행이 아니라 이 동행이라는 단어 안에는 굉장히 전투적인 의미가 들어있어요. 전쟁하면서 가는 거예요. 편안하게 걸어가는 게 아니라 전쟁을 하면서 살아가는 삶을 이 동행이라고 표현을 하셨던 것 같아요. За тэгээд би өнгөрсөн өдрүүд он жилүүдийг зэгслэнгээ тунхан буюу бурхантай хамт алхах гэдэг зүйлийн талаар эргцүүлж бодсон, тунгаасан, бяцлагсан хэм үед байлаа. Тэгээд тунхан буюу бурхантай хамт алхана гэдэг үгийн ард болохоор зөвхөн амар тайван элбэг англуун тийм гэсэн үг биш. Энэ яг дайны талбарт алхаж байгаа гэсэн одоо тийм утга агуулга, тийм мэдрэмж бол орж байгаа гэдгийг бас иргэж сансаа. 우리가 노아를 이야기하면서 노아의 삶은 결코 평안하지 않았다는 걸 우리가 누구나 다 동의를 할 수 있거든요. 근데 네. 에녹의 삶은 되게 평안했다고 생각을 하고 있어요. 그냥 360년 사는 네. 동안에 하나님과 동행하다가 죽음을 맛보지 않고 하나님께 불러가셨다라고 이렇게 성경에 나와 있었기 때문에 에녹은 굉장히 평안하게 살았구나. 그래서 우리 아들도 에녹처럼 살면 좋겠다 해서 에녹이라는 이름을 지어준 사람들도 많이 있거든요. 고생하지 않고 평안하게 살다가 죽지 않고 하나님 나라로 갔다고 생각했기 때문에. 근데 에녹의 삶이 실제로 그랬을까? 내가 보기엔 그렇지 않았던 것 같아요. 예. За тэгээд за бид нар Ноагийн амьдралыг бол ингээд адармаатай амьдрал тэр замыг туулсан гэдгийг бид нар санал нэгтэйгээр бол мэднэ. Бид нар түүхийг мэдж байгаа учраас тэгээд бурхантай хамтран алхсан. Тэгтээ түүний амьдрал одоо ийм дардан байгаагүй гэдэг бол бид мэдж байгаа. Енох болохоор 365 наслаад тэгээд бурхантай хамт алхаж ирсэн тэр тийш явсан. Тэгэхээр хүмүүс бурхантай хамт алхсан Енохын талаар бодохдоо яг энэ бурхантай хамт гэдэг нэр замыг болохоор сайн талаас нь сайхан талаас нь хүлээж авдаг. Тийм ч учраас хүүхдүүдэд Енох гэдэг нэр өгсөн хүмүүс олон байдаг бурхантай хамт алхаад одоо амар амгалан амар тайван ерөлийн замаар юм уу сайн сайхан байгаасаа гэж хүсч тэмүүлж байгаа учраас Енох гэдэг нэр өгсөн хүмүүс их байдаг. 근데 에녹에 대해서 표현되어 있는 성경 구절을 우리가 하나가 알고 있죠. 예전에 여러분과 나눴던 적이 있었는데 유다서에 나와 있어요. 유다서 1장 14절과 15절에 보면 에녹이 어떤 일을 했는지 아주 짧게 나와 있어요. За тэгээд Енохын талаар бид нар өөр номдэр дурддагсан걸 мэднэ. Одоо өмнө бид нар бас ингээд хамтдаа уншиж ирсэн. За тэр нь болохоор Юда номны Юда ном байна. 아롱 두루빙 아롱 타우. За Юда 14-ийн 15. За осно одуудаа өгөөрэй. Адамын 7 дахь үеийн Енох тэдний тухай мөн иш үзүүлэн харах тун эзэн мянган ариун нэгэнтэйгээр энэ нь бүгдийн дээр шүүх ажиллагаа явуулж бүх бурханлаг бусчуудыг бурханлаг бус замаар үйлцэн бүх бурханлаг бус үйлсээр нь болон бурханлаг бус нүгэлтнүүдийн түүний эсрэг ярьсан бүх хатуу үгсээр нь буруутгахын тулд юм гэжээ. 예. 이 14절과 15절에 나와 있는 이 에녹의 이야기는 선지자적인 삶을 살았다는 걸 우리가 알 수가 있어요. 이 심판에 대해 이야기하고 이것을 예언해서 사람들한테 선포했다는 얘기죠. 이런 선지자적인 삶을 산 사람이었다는 걸 알 수가 있어요. 이 짤막하지만 이 구절 안에 이 에녹의 삶이 들어있다고 볼 수가 있어요.
За тэгээд Юда 14 15 дугаар эшлэлдэр богинохон боловчиг Енох гэдэг хүн яг юу хийж ирсэн бэ гэдэг талаар бид нар баримжаа авах шил байгаа. Тэр юу гэхээр иш үзүүлэгчийн амьдралаар амьдарч байсан. Тэр олон зүйлүүдийн шүүлтийн талаар олон зүйлүүдийг иш үзүүлж ирсэн гэдгийг бид нар энэ хоёр эшлэлээс бол харж байна. 그리고 우리 노아에 대해서 이제 성경에 또 다 말하고 있는 건 아니죠. 우리가 노아에 대해서 우리가 세계관을 이야기하면서 좀 깊게 얘기했던 적이 있었는데 노아의 삶도 새로운 문명을 시작하고 그리고 송수 전에 있었던 하나님의 창조 이야기나 모든 이야기들을 그 홍수 이후로 가지고 왔던 사람이 노아였겠죠. 그리고 노아가 아브라함에게 이렇게 하나님에 대해서 전해졌을 때 그 믿음을 전수했었던 그 과정들이 있었을 거예요. 성경은 그 과정이 자세히 안 나와 있지만은 어쨌든 홍수 이후의 문명에서 하나님 나라의 그 약속들을 그대로 아브라함에 전해줘서 이스라엘을 만들어지게 했었던 또 예수 그리스도가 오는 길을 닦아줬던 만들었던 준비했던 그 사람이 노아였었다는 거죠. 노아의 삶이 결코 쉽지 않았다는 걸 우리가 알 수가 있어요. 바벨탑이 그의 시대에 만들어졌었고 그런 걸 보더라도 굉장히 전투적으로 그 삶을 살았을 거라고 짐작을 할 수가 있거든요. 그런 노아도 당대 완전한 자였고 예. 노아와 동행했다고 표현되어 있는데 하나님이 노아와 동행했던 이유는 노아가 그런 전투적인 삶을 살았기 때문에 동행했다고 볼 수가 있어요. 에녹에게 그랬던 것처럼. 예. За тэгээд ноогын талаар бид нар нарийн судалж байсан. Ноогын талаар Библиэлд олон зүйл бичсэн байгаа. Гэхдээ ноогын талаар бичигдэггүйсэн олон зүйлүүд бол байна. Тэгэхээр ноог бид нар юу гэж мэдж байгаа гэхээр ноог үерийн өмнө цаг үед амьдарч байсан. Үерийн дараах цаг үед болохоор үерийн өмнөх одоо тэр зүйлсийг бурхны талаар бурхны амлалтыг дараа үеийнхэндээ тий Авраамд уламжлуулсан нэгэн гэж бол бид нар харж байгаа. Тэгээд нэгсэндээ үерийн дараах соёл иргэншлийг эхлүүлж байгаа нэгэн шүү дээ. Яг энэ талаар Библиэр тодорхой сайн бичээгүйсэн бид нар бол ингээд баримжаа авахд Авраамд яг түүгээр дамжуулаад энэ бурхны талаар бурхны амлалтыг бол мэдчих авсан гэж бид бол харж байна. За тэгээд Ноог амьдарчсан цаг үедсэн Бабелийн самтгын үйл явдлууд ч болж байгаа. Бозор босгоно олон зүйлүүд ч болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйлээс харах юм бол Ноогийн амьдрал бол тиймч дардан байгаагүй. Тэр Даны талбар шиг те талбар дээр бол ингээд бурхны нэрийн төлөө зүтгэжсэн нэг юм гэдгийг хэлсэн бид нар энэ болж өнгөрсөн түүх энэ үйл явдлуудаар бол бид баримжаа авч болох юм аа. Тийм ч учраас бурхан Ноотой хамт алхсан гэж бол илэрхийлсэн байгаамаа. 예, 우리가 노아와 에녹에 비해서 조금 더 구체적으로 하나님이 동행했던 사람에 대해서 알고 있어요. 조금 더 성경에 많은 양이 할애가 돼서 이 사람에 대해서 많이 쓰여져 있는데 그 사람이 누구냐면 야곱이에요. Паул. 야곱, 예, 야곱이죠. За тэгээд бид нар бас Енох болон Ноо бурхантай хамт алхсан талаар бид нар мэдэж байна. За эднээсээс энэ хоёроос гадна илүү дэлгэрэнгүй, илүү тодорхой, илүү детальчлаад зүггүй илүү их одоо түүх үйл явдалтаар бичсэн нэг юм бол бид нар мэдж байгаа. тэрийг бол бид нар Паул гэж мэдж байгаа. 바울이 아니라 야곱. Паул. 예, 야곱. Яаков. За жоохон тасалдаад нэрийг сонсох. Яаковын талаар. 예. 이 야곱에 대해서 하나님께서 했던 말씀이 있어요. 창세기 28장 15절에 보면 내가 너와 함께 있어. 자, 네가 우스 볼까요? 예, 내가 만들어놨어요. 28ing 예, 창세기 28장 15절 여기 있어요. 보이죠 여기? 하락통. багш 이 몽골어로 있어요. 하락통 비 참테 자. 함트베크. Багш 읽어봐요 багш 이거. гацаад байна тий. Багш гацаад байгаа юм тийм ээ. багшаа гацаад байсан та. 선생님 목소리 끊겨요, 선생님. 내 목소리가 끊겨요. 선생님 인터넷 예. 인터넷이 별로 안 좋은 것 같아. 예. 자, 지금 좀 괜찮았어요. 자, харах юм бол харагтун би чамтай хамт байж чамайг хаашаач явсан хамгаалж энэ газарт чамайг буцааж авчирнаа. Би чамд амлснаа биелүүл хүртлээр чамайг орохгүй гэж айлчжээ. 예. 그래서 이 말씀에서 보면, 그러니까 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 이렇게 나와 있어요. 보면, 우리가 금방 읽었던 말씀만 놓고 보면, 하나님이 야곱과 함께 하겠다고 했던 약속이잖아요. 근데
어떨 때까지 함께 하겠다는 약속을 했냐면 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 그러니까 하나님께서 야곱에게 하라고 하신 것, 야곱에게 허락하신 것이 다 이루어질 때까지 너를 떠나지 않겠다라고 말씀하셨어요. 이 예. 하나님이 떠나지 않는 이유와 목적이 있는 거예요. 그냥 함께 계시는 게 아니야. 하나님이 함께 하신 이유가 분명히 있어요. 이 야곱에게는 바로 예. 이 말씀이죠. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않겠다. 너와 함께 하겠다. 이 동행에 대한 약속을 하신 거죠. 예. За тэгээ бид нар уншинчлан юу гэж амлаж байгаа гэхээр би чамтай хамт байна гэж. Би чамаа орохгүй би чамтай хамт байна гэж бурхан амлаж байгаа. Тэгээ энэ зүгээр л хамт байгаад байна гэсэн үг биш. Энэ дээр ингээд нөхцөлийг хэлээд байсан. Тэр хизээ үрд хамт байх юм бэ гэхээр чамд амласан зүйлс биетэл те бүх зүйл биелдээ олдод хаашаа чаагуурч явсан би одоо чамтай хамт байна гэж амлаж байгаа. Тэгээ бурхан хамт байна гэдэг нь зүгээр л хамт байхыг хэлэхгүй бай те. Түүний хүсэж байгаа хүсэл таал биелдэл хамт байна гэж тэр амлаж. 이 야곱의 삶이 얼마나 힘들었어요. 야곱은 태어날 때부터 전쟁을 했던 사람이야. 에서의 발꿈치를 잡고 나와서 그리고 에서의 장자권을 가져오고 에서가 야곱을 죽이려고 했기 때문에 야곱은 도망가서 또 오랫동안 살았고 또 돌아올 때도 에서가 야곱을 또 죽이려고 했었기 때문에 항상 그 불안 속에서 살았던 사람이에요. 야곱은 예. 결코 이 삶이 행복하지 않았거든요. 근데 그 야곱의 삶, 또 하나님과 붙잡아서 또 씨름해서 이스라엘의 어림을 얻었을 때 그 씨름했던 그 이유가 있잖아요. 굉장히 이 야곱의 삶은 평안한 삶이 아니었어요. Яа. За тэгээд Яаковын амьдрал бол бүхэлдээ ерөөсөө дайны талбар байсан. Тэр ихэн хэвлэл байхасаа Исавын үсгийнөөс зураал тэмцэлөө ихэлсэн. Тэр төрсөн Исавын уугуугийн эрхийг олж авсан. За ахтаа дайсгалсан учраас тэр ахаасаа сухтагаад хүнд хэцүү замыг туулсан буцаж ахтраа ирсэн. Гэхдээ тэр түүнийх нь бол үргэлж тэр амьдрал нь одоо айдас хүйцтэй санаа зовлт дотор үргэлжлэснийг бол бид харж байгаа. За тэр бас бурхантай барилдсан. За тэгээд Израиль гэдэг нэрийг олж авсан. Гэх мэтчлэн Яаковын амьдралын өдрүүд бол тийм амаргүй байсан. 예. 야곱을 향한 하나님의 뜻이 있었어요. 야곱을 통해서 이루고자 하시는 그 뜻이 있었기 때문에 하나님은 야곱과 함께 하셨던 거죠. 그리고 그 뜻이 이루어질 때까지 하나님이 야곱을 통해서 하고자 했던 그 일이 이루어질 때까지 끝까지 너와 함께 하겠다라고 약속하셨던 거죠. 이게 바로 하나님이 동행하시는 이유거든요. Яа. За тэгээд Яаков дээр төлөвлөсөн бурхны хүсэл таалт бол байсан. Тийм учраас тэр хүсэл таалал биелдэл би чамтай хамт байх болно гэж амласан. Тэгэхээр бурхан Яаковтай хамт алхаад байсан одоо шалтгаан түүгээр дамжуулж одоо хүслээ биелүүлэхийн тулд байсан юм аа. 예. 우리가 또 이 말씀을 보고 나니까 좀 떠오르는 말씀이 또 하나 있죠. 그죠? 우리가 지금 창세기에서만 얘기를 했는데 За энэ 예. 창세기 말고 다른 곳에 이 비슷한 말씀이 또 있어요. Яачва. За тэгээд бид нэр эхлээс нь уншаад байна. Яг энэ санаанд орох үс энэ ишлэл агуулга бас Библийн өөр газар байгаа. Гинэ. Яашва дэлсэн амлалтай байхгүй юу? 어디 나오는 것 같아요? 이 마태. 비슷한 말씀이. 예. 마태. 맞아요. 마태복음 28장 20절에 이 말씀이 있어요. 네. 한번 읽어볼까요? 예. 나와 있어. За мэдээж Матай 28 дор бүлэг дээр бол байгаа. За тэгээд миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхэд тэтэн за харахтун би үеийн төсөл хүртэл цаг үргэлж та нартай хамт байх болно гэж айлтав. Амен. 예. 이 마태복음 28장 이제 20절이 유명한 말씀이잖아요. 예. 그 19절 20절로 이렇게 이어지는 말씀인데 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 앞에 이제 말씀하신 게 있었죠. 19절도 한번 읽어볼까요? За тэгээд энэ бол нэлээд алдартай ишлээ. Бид нар бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. За энэ 19 20 дугаар ишлэл маань гээд нэгдэж байгаа. Тэгээ 19-ийг гэсэн бид харах юм бол юу гэсэн бэхээр иймээс явж бүх үндэснийг дагдаг болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж гээд миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхэд тэдэн за харахтун үеийн төсөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлтваа гэж. 그죠? 이 말씀 앞에 있었던 것이 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 모든 민족을 제자로 만들어서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가
너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 이 명령을 우리에게 하셨어요. 그러고 나서 이 일을 할 예. 때까지, 이 말은 없지만은 이 일을 할 수 있게 또는 이 일을 할 때까지 내가 너희와 함께 있겠다. 이렇게 말씀하신 거거든요. 예. За тэгээ би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж хэлсэн. Тэгтээ тэр нь уралданы үйлчлсэн бэ гэхээр иймээс яв бүнцэнд даглагч болох тэдэнд эцэгөө сүнсний нэрээр баптизм хүртээ. Тэгээ миний тушаасны тэдэнд захин биелүүлэхийг заа. Тэгээд энэ бэлгийн төлөө би үеийн төрөлтөд та нартай хамт байх болно. Энийг биелүүлэхийн тулд би та нартай хамт алхах болно гэж бурхан альцсан байна. 자, 이 말씀을 같이 보니까 창세기 28장 15절에 야곱에게 했던 말씀하고 마태복음 28장 20절에 예수님께서 제자들에게 했던 말씀하고 거의 비슷한 느낌이 드는 말씀이죠. Тэгвэл энэ ихийг ингээд бид нар тайлбарлаад уншихад Яаковд хэлсэн эхлэл 20 дээр гарч байгаа тэр эхлэл өнөөдөр бид нар тандсан Матай 28 дээр гарч байгаа эхлэл юу нэг адилхан эхлэл болохоо адилхан утгааг олцоосоо бид нар харж байна. 너희와 항상 함께 하겠다. 너희와 항상 함께 걸어가겠다. 이게 이제 동행인데 이 동행이라고 하는 것은 우리가 이 세상을 하나님의 뜻에 맞게 살아가는데 반드시 필요하고 이것이 없으면 우리가 이 일을 하나님께서 우리에게 맡기시는 일을 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 하나님께서 우리와 함께 하신다고 하셨던 거거든요. За тэгээд цаг үргэлж та нартай хамт байх болно. Үеийн төгсгөл хүртэл та нартай хамт байх болно гэж те. Яг энэ амлалт энэ одоо зүйл байгаа л учраас бид нар эзний замаар эцсийн хүртэл бол явах боломжтой маа. Эзний тушаасан тушаалыг биелүүлэх боломжтой маа. Яг эзэн хамт байхгүй бол энэ боломжгүй болчих юм аа. 내가 이렇게 표현을 했어요. 하나님의 뜻을 온전히 살아내기 위한 필요 충분 조건. 이 필요 충분 조건이라는 말이 몽골어로 어떻게 번역이 되는지 모르겠는데 반드시 필요하고 그리고 하나님이 우리와 함께 있으면은 충분하다는 거죠. 한갈트테라는 거죠. 반드시 필요하기도 하고 이것이 필요가 채워지면 우리가 이 일을 충분히 할 수 있다라는 거죠. 이걸 필요 충분 조건이라고 표현을 해요. За тэгэхээр багш юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр эзний тушаасан, сойрхсон, бидэнд даалгасан зүйлийг биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай байх ёстой зүйл бол номер 1 зүйл бол эзэнтэй хамт байх юм аа. Эзэн бидэнтэй хамт байх юм аа. Эзэн бидэнтэй хамт байх юм бол хангалттай одоо биелэх болно гэсэн зүйлийг багш хэлж байна. 내가 하나님과 함께 걸어가고 있나 지금 내 인생을 돌아봤을 때 지난 세월에 하나님이 나와 함께 있었나 이것을 볼 수 있어야 되거든요. 만약에 하나님이 나와 함께 있었지 않았다. 그렇게 생각이 되면 나는 인생을 잘못 살고 있는 거죠. 하나님의 뜻대로 살고 있는 게 아니거든요. 반드시 내 삶 속에 하나님이 나와 계속 함께 계셨다는 걸 볼 수 있어야 돼요. 나뿐만이 아니라 여러분들도 마찬가지죠. За тэгэхээр тэгээд хүн болгоно л өөрсдийн тодорхой цаг хугацааг амьдраад ирчихсэн байгаа. За тэгэхээр бид нар өнгөрсөн амьдралаа эргэж харахтаа үнэхээр бурхан надтай хамт алхсан уу гэдгийг бид нар одоо харж мэдэрч чаддаг байх хэрэгтэй. Магадгүй өнгөрсөн цаг хугацаанд бурхан надтай хамт алхаагүй бол би буруу замаар будаа тэгээд яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар үнэхээр өнгөрсөн туусан замаа харахтаа эзэн надтай хамт байж гэдгийг одоо олж харж мэдэрч байгаа нь яг Христ итгэлийн амьдралаа амьдрахын одоо утга учир юм аа. Тэрийг олж харах хэрэгтэй. Христ итгэж хүнийхээ хувьд олж харагдаж явах хэрэгтэй гэнэ. бурхан хамт алхсан гэдэг зүйл. 우리가 예수 그리스도를 영접했잖아요. 예수 그리스도는 임마누엘의 주님이죠. 임마누엘의 그리스도예요. 네. 하나님이 나와 함께 하고 계신다는 뜻이죠. 임마누엘이. 이 예수 그리스도가 성령을 통해서 우리와 함께 계신 거잖아요. 우리 안에 네. 내주하고 있다. 내 안에 살고 있다라는 뜻이죠. 성령이 나와 함께 네. 살고 있다는 것은 하나님이 지금 나와 동행하고 있는 거예요. 함께 하고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 우리가 지금 이렇게 네. 살아갈 수가 있는 거죠. За тэгээд бид нар бол Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс шүү дээ, түүнийг хүлээн зөвшөөрж авсан итгэсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бидний итгээд байгаа энэ Есүс Христ бол Иммануэль эзэн буюу үргэлж бидэнтэй хамт байх эзэн. Тэр яаж хамт байдаг вэ гэхээр өөрийн ариун сүнсээр дамжуулаад тэр бидний дотор оршиж идэг гэсэн үг. Тэр ариун сүнсний оршуу бидэд үргэлж хамт байдаг гэсэн үг. Тэгжээж бид нар яг өнөөдөр одоо энэ итгэлийн замаар алхаж чадж байгаа. 예, 잠깐만. 내가 한 열흘 동안 이 30년 동안에 있었던 일들을 정리를 하면서 하나하나 이게 볼 때마다 하나님께서 나와 함께 하셨구나. 이때 이런 일이 일어났을 때 맞아.
하나님께서 나에게 이렇게 하셨지. 이런 것들을 다 느낄 수가 있었어요. 그러면서 나한테는 굉장히 이게 예, 감사하는 그런 시간이 될 수 있었거든요. 아마도 여러분들도 예, 나처럼 이렇게 한번 하다 보면 여러분들의 삶 하나하나에 오래전부터 하나님이 여러분과 함께 하셨다는 것을 알 수 있을 것 같아요. 그러면 예, 여러분들 예. 안에 큰 기쁨이 있을 거라고 생각을 해요. Амен. За тэгээ би өнгөрсөн 30 жилийг зэгцэлж явах үед зураг бичлэг юм харж байхдаа яг энэ үед чинь яг бурхан ингээд ийм үйл явдал болсон учраас бурхан надад хамт оршуулсарч ингэсэн шүү дээ гэд өдөр дурсамжууд сэргижил. Энэ үед чинь тэгсэн. Ингээд тэгсэн гэдэг. Үнэхээр харахтаа бурхан надад хамт алхажээ гэсэн тэр мэдрэмжүүд, за эзэн талархлууд тэгээ юу гэдэг амар тайвнууд бол юухэнд одоо эзэн хамт байжээ гэсэн тэр гэрчлэлүүд бол бэлхэн дүүрэн байлаа. Тэгээ та нарын хувьд ч гэсэн адилхан баха яг цаг гаргаад өнгөрөөд туулаад ирсэн тэр цаг хугацаагаа харахтаа яг бурхан хамт байжээ гэсэн зүйлийг бол мэдрэх баха гэж бодож байна. 예, 내가 페이스북에 오래된 영상 하나 올렸잖아요. 여러분들이 2010년에 그 후즐린 강가에서 목욕을 수영하면서 나왔던 영상. 그리고 차강노래 옆에서 내가 불렀던 노래가 있었어요. 동행이라는 노래였죠. 한국 노래인데 예, 이 동행, 예. 누가 나와 함께 울어주나 또 누가 나와 함께 걸어가나 그게 누구냐면 하나님이시라는 거예요. Яа. За бид мэдээж их үеийн бичлэг оруулсан байгаа. Тэгээд та нарын гол дуртанд орж байгаа 2010 оны бичлэг. За тэгээд цагаан нуурт багтаа дуулсан Тунхайн гэдэг дууг артнууд дэвсээд өгсөн байгаа. За энэ дуу болохоор гээд намайг уйлж явах үед хин хамт байсан бэ тий? Нүүт нь юу гэлээ? За ямар ч хин наттай хамт байсан юм бэ? Эзэн хамт байсан гэсэн ахуйдахтай юм магтаал байгаа. магтал дуулагдсан байгаа. 내 안에, 여러분들 안에 하나님이 함께 계신다는 믿음을 가지고 그걸 늘 느끼면서 사는 그 감동의 삶을 여러분들도 사시기를 축복하고 기도합니다. Амен. Миний дотор миний амьдрал дээр эзэн үргэлж хамт оршиж байгаа гэдэг зүйлийг мэдрээд тэр зүйлээр сэтгэл хөдлөөд урам зоригтойгоор итгэл найдвараар урагшлах амьдралаар амьдраарай гэж эзэн нэрээр та бүхнийг өрөөж байна. 예, 여러분들이 지금처럼 복음을 전하기 위한 길을 계속할 때, 여러분들 삶 속에서 그 복음이 전해질 때, 하나님은 절대 여러분들을 떠나지 않고 함께 계실 거라는 그 믿음을 가지고 살아가시길 바랍니다.